Sure, bona rona retsa, siku machine, ungatatazeli, stay calm. Don't say machine, i-3 bit i-D-keys or i-2-piece, fake noma thanda ikhishi. Lempilo izocosta, goke nama-Ulster, hambela phezulu ngathi singo-Harry Potter. Sodliwa zingwenya awabona malocosta. Konke isports, idonsi igoni itsoti. Amaphansi olafa life, njengobuka lafa. Amajita hlezi aneplan, wena uphuma la. Eba bakudala sikudla, njalo siphethe ingudla. Usweni zihini. Exeba Fitu, it's your boy Richie. I'm back again with another hot episode of Mama Drama right here on Rich Nation TV bafethu. Ngivalile mic ngoba bafethu spicy sawumoya. Kodwa aneke sistop ukuspana singene roundini namanje. Sipalelwe emakasana bafethu. Untwana email yakhe sitholile. Sifuna ukuthi siyoza ukuthi kahle kahle inkinga yakhe yini, uhlushwa yini. Etsela bafethu. Before I leave guys, please don't forget to like, share and subscribe on the channel. Ngaphandle kwalokho bafethu ngiyabonga. Six Prosfiso. Danke bhuti. Kanjani bro? Ngiyaphila unjani bhuti? Ngimnandi bro. Njengenjwayelo bro, usibhalele vele email yakho sitholile yabona bhutisa. That's why sibona sila. Ngokamusha isikhathi ngifuna ukuthi ungitshele ukuthi indoda yini into eyenza ukuthi ubhalele showini yethu baba. Yeah, into engenza ukuthi ngibhalele ibe mina amadrama ukuthi ayicheri yami lebe ngithola naye yangihlupha le cheri nginencusi nayo. Inhlek nami ngiyamuntu osebenzayo yabo. Ayimanje nami ngisebenza kanje. Maye lo cheri lo into ezenzayo yangikhabaza because umuntu ophuzayo yabo. And nencusi akasayinakekeli. Uma khona abangitshela ukuthi hayi incusi sami sana ukuthi iva nje imaphuna estradini. Noma ngimnika nemali akayithengeli nencusi isidwali incusi ayina impahla. Manje yangidlala into engothi nini ngibhalele vele iphilo amadrama. Manje angazi ukuthi ngalithola kanjani ubasizo bafethu kuba ngiyakhala straight ngoba vele nami ngiyancenga impilo asumuntu ongathi nginemali. Njengoba into encane vele ngiyazama ukuthi incusi yami ibe green. Manje lo cherry uyangikhabatha. Okay bro, before sizoya kuye ngifuna ukwazi ukuthi mawusho ukuthi uyazama yini isipano ophanda ngaso vele or ile ipani lezi ezingakhulumeki kuma social media or kanjani bro? Umphando wami umfundo ukuthi angeke vele ngikhulume nje kuma social media because yabona nami ngi-out ngiyazama ukuthi ngosami le yabona igawuli ngoba ngiyazama nokuthi ngimnike nalo share lo imali ukuthi nini athengele incusi nyana impahla ukuthi yabona incusi yami nami ngikhuthaza ngazi nini incusi yami ngazi manje incusi sabona ukuthi baba mlo angenzelini ngesikhathi incusi ngiyayenzela ucherry nje kahle kahle uyijive yabo uyijive ucherry wakhona yini ilabo cherry laba abahamba ubumnandi o yini into ayenza ukuthi like angabhayeli incusi izinto since wena usho ukuthi unokumupha imali vela ngithi since uphandela yona incosi. Hayi labo sheri benkwari laba bona abantwana laba abahlezi basenkwarini manje yabo. Hayi bahlupha abantwana abahlezi basenkwarini futhi nemali engimnika yona kahle kahle akasayenzela incosi. Noma ngiyana kubo yabo bakutshela ukuthi niyakalalanga endlini ushiya incosi noma gogo wakho wona yabo. Manje la identity yangikhabasa because mina mfethu ngiphanda kanzima ngiphanda ngendlela yabo ukuthi nini. Kubhlungu ndoda vele. Ngithola partish yangikhabasa la identity. Uma gogo yena akayingeni le ndawo uma gogo. Sebamcawa umntwana ukuthi enhle kuyinhlupho umntwana lona kubo yabo. Labantwana laba every weekend umntwana lona kahle kahle kalala endlini yabo. Sebahlulekile. Bahlulile manje into engikhabatha incusi yami mfethu. Incusi lakho mfethu igazi lakho nekuyekela igazi lakho ulibona ukuthi liyahlupeka ubhekile. Ende manje yabona uthatha umntwana from umolweni wakhe kuzoba yenye ijali. Manje nami bengithi nini hayi ugelo green. Ongiluthi uvana ukuthi nini into lena seyenzakala emoften yabo. Hlezi inkwari hlezi enkwarini umntwana lona. Khululeka bro njengoba ngikutshela ukuthi mina mangifikile ngizozenza izinto ezenzeka ngithi manje ngifuna ukwazi ukuthi bhutiza wena masifika lapha kuye ude girl ufuna kahle kahle simcacisele sithini Ngimcela ukuthi le mali le ngimnika yona kuthini ngiyazama ngiyaphanda enhle kacukisa incusi kwekungenani if incusi yami yamhlula akayilethe ngizohlala nayo uhlalela ngcono once akayilethe ngizohlala nayo ngoba mpela kanja angijabuli na ngoba nasejardini bangibuza manje awu seza ukuthi manje lo baby mama umntana manje uhamba kamncunu kanti wena uyenzela incusi na kuba ngathi manje sekuba ngathi wena umuntu oro phandela incusi yami hayi bro asingamoshi isikhathi sivele siye kuye before siya kuye ngifuna ukuthi ungazise lana ukuthi yena njengoba usho ukuthi uthanda ubumnandi sizomthola masiya kuye uhleza la nabantu vele bahlala baqezi bamthola lapha na kule ndawo leyo yabona khona la vele khona isport sakhe la ahlala khona hayi bro singamoshi isikhathi siyacela usizo bafisa asizokusiza khululeka bhutisa ngiyabonga siye bro simlanda street angithi
Simlanda straight. Siya ngakuphi bro? Utholakala ngapha lo mntana lo. La kulama side. Khona ngapha kulama side lawo. Engikhathele lo mntana. Khathele lo mntana lo. Futhi kahle imali engimnika yona nje kahle niwayiphuza. Ayenzeli incusa. Bro. Ayangikhinya la. Utholakala kuphi bro? La phakathi. La phakathi. Ayikhathele awuthena. Ulo? Yeah. Oh my sister size kuwe. Kunjani my sister? Ngiyaphila. Nami ngiyaphila my sister mina ngegama Original from Origination TV. Size nobhutiza amazi ubhutiza. Umazi kanjani futhi? Ubaba abantwana bami. Ubaba wabantwana? Hayi bafethu le ndaba le ngathi izosifuna sime ngapha kancane. Oza ngapha my sister simele la. Singamini endaweni yabantu yabona. Aphutiza ungayingale wena ngama la ku right. My sister njengoba ngisho ukuthi size nobhutiza usibhalele yabona. Ubhutiza usibhalele uthi khona udaba afuna ukukutshela lo. Yeah, bhutiza sesifikile isikhathi sakho manje. Yeah, mfethu yazini kuze ngibhalele vele ngale show le baby yama. Ngiyakhala. Ngiyakhala straight abona ukuthi uyakhala. Indaba lomntana lo ngilimaze kakhulu but incosi yami manje bangimbona nje naye yazini vele kusukula amtshele bro bahle bangitshela ngakho ukuthi incosi yami kodwa wena uyenzeli next ngihlezi seyinkwari incosi ushiya noma gogo nakini ngisho abaze bakhathele manje ngicela ukuthi ngone kube no solution kanje because mina ngiyaphanda kade ngiphandela wena incosi yami uyenzeli next wena please uyengwarini isikhathi wena bakuphi imali my sister wena uye enkwarini ngemali kade guy ule guy uphanda kabuhlungu why mara my sister bahlezi bangitshela but uhlezi uyengwarini wena wenzani yini into engenzela yona ngiyenzela incosi yami nathi nawe sisajoli uthatha umntana wakho asajoli vele so why uzongilethela abona lo mntana lo khuluma amasimba phela lo mntana lo nakanje ukhuluma naye grand amthathe akusumntwana wakho wena my sister na mina ngiyamthanda ngithi manje why no makamthathe naye amnakekele ngiqhubeke ngenkwaru lebuchaqhubeka naye inkwaro ngizoqhubeka naye inkwaro mayenzi kahle angithi ngizoqhubeka naye maka uphandela mina wangaphandela umntanakho uphandela umntanakho nawe musi imali kanti makayiletha uletha kubani uyiletha kimi manje uyenzani kwakhe wayengayinikeza ugogo wakhe akumele angasimfake la ngoba ugogo beyangekho ngithi mayicala lento Utshela amasimba kanjani iphelele sister awusabi nokumtshela ukuthi iphelele enkwarini kumele ngimtshela ngithi ukuzazi ukuthi imali yakhe iphelela ngithi thatha owakho umntwana ke azoba right makeze azothatha owakho my sister sitshela ukuthi wena imali uyenzani ngayo iphelele enkwarini my sister vele userious iphelele enkwarini khona makokusala yenzela nengane yakho yadla okusalayo iyadla siyazwisisa mara le ndaba le ukuthi umntwana ahambe ngamafona strategy kanjani nami abantu bamakhamera lana why uzongena solution kena ngakhona solution incosi yami ungayenzi lento leyo angayenzi my sister ayenzeni ngoba imali ungubukisa ngabantu ungubukisa ngabantu angayenzi lento leyo ngikuhlanyisa ngani ufuna ukumyenzani my sister ngiyakubona ngathi ufuna ukumsondela ufuna ukumyenzani uzohlanyisa mina ungayenzi lento ngiyambona bro lo mntana lo why ungilethela amakhamera wena mana ume wena lethela amakhamera ngifuna solution incosi yami yalamba la ngakunika imali isolution yani sister uza mamela my the brother police umoya thi ngikhulume naye my sister pheka ngathi lento ayiclick kuwe mafethu ungathi ngiyakujwayela no ungathi ngiyakujwayela my sister pheka ngisazoyidla leyo mali yakho oshama chita amabhodlela uyahlanya lo mntana lona my sister vele yahlanya angihlanyi ngihlanyiswa uwe
Ngihlanyiswa uwe. Ngihlanyiswa uwe. No bafethu. No, ungathi ngiyakuhlanyisa wena. Ende futhi angisajoli nawe angazwa lokhu ngilandelela. Usafunani emva kwami? Mara akusindaba yokujola my sister. Manje sikhuluma ngomntwana. Amakhamera. Uzothatha umntana wakho. Yamthathe. Uhlala naye. Usithathe. Bengenzani? Ngikutshelile ukuthi bengenzani ngayo. Ngikutshelile ukuthi bengenzani ngayo. Ibhizinisi yenkwari. Yazi ungazongidelela ngathi soyangifuna manje sofuna mina ke manje uzonyenza le mali yami lebo uyidla lena funa le mali lebo uyidla lena ngosi yami nona ina next ipass dawana la nemali abani ngikhasele lo mntana ngiyakubona bro wehlile ngizwakala my sister ungasabi neka kuyenze next my sister asimelani ngapha bafethu singangena estradini bafethu asimeni la bafethu siqedeni la menzelani umntana wakho uzoyenzani ke Ngikukhulisela mina, ngikukhulisela ngiyafana ngiyaphanda muzi. Ngiyaphathe makamthathe. Yes, makamthathe ngiyakhulisa. Mara my sister wena untwana uphandela umntwana kanzima futhi. Uphandela umntwana ku. Uyariska nokuriska umntwana abantu. Upha ngibukisa ngabantu. Ubukisa ngabantu kanjani? Ungazongitshela ngalo wena ungazongitshela ngalento yakho busy nayo. Inqunu la strategi. Eyiphi into yakhe? Ngalento yakho busy nayo. Eyiphi into yakhe? Ngalento sitshele ngamthatha ukukhulisela umntwana. Amana ngiyekele awushaya umshalo umntwana. Fair. Amasimba ne. Ushaya bani? No, my sister yehlisa umoya. Nazo izinto zokusola ngayo manje umntwana. Ngabantu la uzongifisa ngabantu. Angithi wena ubukisa ngumntwana estradini sorry my sister. Wena ukazi uthi nogogo wakhe. Mara abantu bayasho ukuthi umntwana uhamba mapuna estradini. Uhamba mapuna kuphi? Amtshele Bram ukuthi umntwana namasimo umntwana lona. Umntwana lo sehamba nama place umntwana lona nazidala ngisana umntwana ngikhathele lo. Oh, ile genge yama place. Ile genge yama place le. Ile genge yama place. Ayikho enough. Why manje ungamtshela ukuthi imali ayikho enough. Ngiphandela umntanami angithi. Kwamela umtshele phela ukuthi imali ayikho enough. Hlezi senkwarini mosweni. Mtshele bro. Imali yafika endlini. Ngiyukushisisa ngani? Wena ngikushaya wena umntwana lona ngijwayela lo mntwana lona seyehlisa umoya indaba ngishisisa lo mntwana lona ngale bangamuza noyivani ufuna ukwenzani ngobulana univani ngosami njengobulana ukuphi umntwana wamanje anginandaba udlile umntwana la khona ngathi udlile umntwana lona ngiyomnika imali nje emalangeni ukuthi ayenze incosi nezincosi ihamba ngeenyawo lana uyizikuphi icathulo zomntwana lenzi elebhayi ngaleyo mali leyo manje ungitshela ngani ukuthi wenze lebhayi umntwana hambe ngeenyawo lana umtshele uyazi ngiyasipana mosimina umtshele bro thengela iteki elidurayo okusalayo elamalini la umntana kumele agqoke ododosi la ungazongibhora umtshele ngazokubhora iteki le tom la angeke uzongishaya angeke okay bafethu ubhekani ke asenzeni sone ningangithela amakhamera into emenze ukuthi abize thina ukuthi manje bekahluleka yabona ngoba uyasho ukuthi nalaphekini bayasho ukuthi ubahlulile abazi ukuthi bayenzeni ngawo manje my sister mina ngifuna ukubuza kuwe wena uprefera ukuhambana nenkwari umntana akho hamba ngeenyawo umntana makahambi ngeenyawo unamanga ubhutisa ungabuza noma ubani umntana lo uyacaviwa yonke indawo la ukuthi yonke indawo bayamazi kwarilo umntana lo hlezi enkwari uhamba ngemoto imoto lo mntana lo biza amaplesa udlile ungasekwarini kwimanje awukho enkwarini ngithi manje ngisuke esipanini nokuthini concept nini mana ngeke phela incosi yami izosafara kanje umnika imali umntana lo njalo umnika imali namhlanje ngidobena nasesipanini angeke nasesipanini and la nomele ngisole esipanini imali encane kanti ngizothatha imali gawulile umntana lo ayikho enough ufuna malini mayisisa kanti ufuna malini ufuna 5k imali esasa yona uyenzani imali esasa ngiyiphuza phi usuku ukhona yini mangiyiphuza mayisisa i5k ngeviki uzoyithola bule uphande njengoba ephanda i5k my sister my sister maybe multi 500 i5k kahle ukuthi maintain umntana ngikubhedela phekwana ane kuyiphuze nayo le 5k uzomenzela umntana
awumenzeli kuyimanje mos no man prom no prom khululeke ungaze ungihlanyisa wena yehlisa umoya wena mntana akamenzeli next mntana ungaze ungihlanyisa yehlisa umoya prom fe ungishisisa asonde bafethu singangena estradini kanti nisabi imoto la kule kasileli angiyona into yakho ukuthi uzoshaya le yakho isidudla ngalambo shaya yona asikhulumi ngentombi yakhe la sikhuluma ngomntwana ngithi anginandaba ukuthi ingosi okay mina ngithathe angijoni nawe angijoni nawe manje wayifuna ukungishaya ufuna ukungishaya la ufuna uyamkwatisa ngimkwatisa that's why ufuna ukukushaya ngoba uyamkwatisene nami sokwatisa nami manje angangibeki isandla kena makakhulume kahle yini into afuna umntana lona bafiki khathele umntana lona okay bro asenze so okay mama nje ke sikutshela ukuthi thina njengoba sizile silethe solution my sister eyani silethe solution isolution ukuthi ubhuteka bafethu incosi kehlale nami uyahlula mosweni uyahlula mosweni ithathe nami ngiyavuma ithathe awuzo nje uvuma kanjani akushuthi wena umthanda umntana wakho kanjani uvuma kanjani abanye abafazi Prom no yona ngosami yasafara nqa yakho la business enkwaro prom no yehlisa umoya prom prom yehlisa umoya wona uthola masimba my sister yabona umsebenzi wakho yenzani futhi angeke ngisakunikeza naleyo ngane yabona umsebenzi wakho yenzani my sister uzobona ke yabona ukwatisa ukuthi izeshisa ngiyacela prom mawungalwi ngizokusiza mawulwa ane ngikusiza prom yehlisa umoya uze kimi uzokhuluma nami hlale phansi ukhuluma nami uyasho ukuthi kudala khuluma nawe nakini bayasho ukuthi ubahlulile akakhulumi nami noma singakuba umntana lo bazodukisa umntana lo umntana wenkwari lona umuntu wenkwari akalani naye hayi bafethu ngiyabona omunye uthi hey ngiyenza lokho omunye uthi angiyenzi bafethu asiyenze so le ndaba le my sister isolution na wena azongishisisa wena azongishisisa yazi ukuthi uzosithola ngayo no vutha Sitholakala usizo mfethu. Umntana lona ufuna usizo ngokwakhe mntana. Nami ngiyabona. Ngizomsiza. My sister bengicela ukuthi nje masiqeda ukukusiza lana ngendaba yomntwana nawe singakhona ukukusiza ngale ndaba lezi ukuthi indaba zenkwari wise ngoba ngiyazicelela nami ngoba nami nje ngi-right inkwari right ngizofela khona nje angiziboni ukhathele mntana angazi nokuthi bengihlanganisana nazi nawe hayi izinto ziyenzeka khathele mntana bengihlanganisana mntana lo mfethu kusalayo bekakuthanda namanje usangithanda namanje usakuthanda hayi yonke umuntu masithanda no bro nawe lokho ngishisisa ini my sister pay okay bafethu ngicela ningalwi ne ngifuna ukuthi sivaleni le ndaba bafethu siyenzeni so my sister mina manje umntwana ngizoma-applyela lapha kuma social worker ne bazoza lapha kwakho bazomlanda ku right akukho right manje my sister sitshele ufuna ukuthi siyenze njani ngoba wena imali untwana uyasho ukuthi ngone ngosihlale nami ngone ngithathe incubo avume ngone ngithathe incubo sizobona bazomgada abantwana abasekhaya bakhona bo sister ungivumele ngizobona umntana nami hayi uzokuvumela anginandaba naye angithi nami ngifuna imali esayidini lami imali yani business amablessa lana business enkwari akhululeka akubi imali sizi site lakhe ukuthi le ngidingayo angithi nami ngiyazenzela imali yakhona mabakunika my sister uyenzani ngoba umntwana bathamba ngenyawo estradini ngithenga ukudla ngithi uyadla angeke adle lokho lezo imali yokuthi ungene ngenzele ibhayi step price ubhayi bathu ngibhayi bathu yani ibhathi yomntwana ubaba khena wayangamthengeli angithi uyasho ngathi imali mthengele Rami uyamuza ukuthi uthi wena nawe ungene shop uthenge icathulo or whatever obona ukuthi umntwana uyayidinga uzenzele lo chat lo uyodimana ukuthi ngimnika imali nozoyibhayela incusi no sekumele ibhayelwe imve incusi uhleze ukuthi kunika imali oma kokusala ngithi mthengele na uhlulwa yini ungene shop okay fine uzomthengela kusho ukuthi wena from namhlanje imali wasayitholi kuye
and ungakhali uthi akasupport umntwana wakhe. Ngithi wena bakunika imali uhamba ngayo enkwarini. Yayona nyaya ngayo enkwarini. Okay, manje from namhlanje imali yami ngisebenzela kanzima. Imali yami ngisebenzela. Wena Bram no man ngiyacela Bram uzoboshwa mfethu. Ngicela ukunika imali enkwarini nemali yami kumele ekhaya incosi. Umarungalo uzoboshwa bro. Mina ngithi ungibizile ngizokusiza bro. Sho ngiyalifuna usizo. Ya mayehlisa umoya sebengenodeke. Kanjani ulokhulwa la ulwelani? Khathele uhlezi ngizwa amadrama ngawo. Mangivala qedini angivanga ngikhululekile bahlezi bangitshela ayimeyimeli umntwana kuthi umntwana wakho la strategy. Yo hayi buhlungu vele bro, ibuhlungu. Okay bafethu, njengoba ngisho bro ukuthi ngizokulungisela bro, my sister uputiza uthi le ukuthi siyenze ama social worker akayizwa yena ufuna umntwana wakhe uzohlala lapha ejardini bazomnakekela. Makamthatha. Right. Okay my sister, if wena uyasho ukuthi ku right hayi nathi sikhululekile. My sister, lo mntwana loyo umntwana wakho nawo kwamele udlala iphathi yakho. Ne, it doesn't mean ukuthi umntwana wena uma uhlala naye uthenga ukudla akumelanga ubheke ezinye izinto. Angithi uyakuprovide lo mntwana ngemali. Ungashayile ebike phela uthenge lokho okuncane noma ungamthengela ibhathunyana eye-30 rand at least ukuthi umntwana makahambe estradini angashi mfethu. Yabona kushisa kanjani? Yabona umntwana hamba estradini ngenyawo kushisa kangaka. Kodwa naye babakhe ngithi kumele naye akamthengele nanoma ebona nayi lahlile into ayithathe. Uzwile ngimcele nemali yokuthi ngithengele umntana ukudla or impahla ngeke. Uzwile nika imali. Ya yehlisa umoya. Hayi uzwile my sister, nami ngihope ukuthi nawe uzwile esayidini lakho. Ngicela wenze into right yenzele umntwana wakho. Mawufuna ukumbona umntwana wakho abode guy uvumekekile uzoya freely. Angithi bhutisa phela ngeke manje ngicishe umuntu yabona. Hayi my sister, sicabane ke mase sifika la sengifika mina ngizobona umntana ungathofani nawe. Uthafani nawe. Uyamthanda umntwana wakhe wena umthanda. Okay, nami ngiyamthanda. Hayi my sister, siyabonga isikhathi sakho. Bafethu sengithela usizo bafethu. Mntana lo ngikhathele wena. Khathele mntana. Asimele ngapha bhutisa. Khathele mntana. Ngifuna ukwazi ozwala uzoma ngapha lapha sebayarasa bhutisa. Sekenzakala amadrama manje ngalomntwana lo. Into engayifuni. Usovele lo mntwana wenkwaro lamba namaplesa wa. Ngiyambona mfethu nanoma ngiyambona ukuthi indaba zenkwaro ngathi vele uenjoya yona indaba yenkwaro. Nihlangane kanjani vele naye bro? Ngalo beka grand uthi yami ngithola. Beka grand angazi mosho yini abangani. Sekangenela usata. Abangani bakhe yabona into abangani lena. Hayi vele lento abangani dangerous. Ungayi ngomngani wakho ukuthi umngani wakho wenzani nobana kwamele ulandele isilabhasi yakho. Yangithola. Wathi nami ngiyathanda ukubonga ukuthi nikwazile ukuthi simconfront lo mntwana lo because ngikhulume naye. Bengeke manje ngisabekezelele ba masimba into angenzayo. At least manje mawukhulume naye uzochange anyana izenzo zakhe. Ngengazi uthi yami. Mara asibe nethemba bro ukuthi izenzo zakhe zizochange njengoba sizile. Obviously sizena ama-camera ngithola. Indaba nencusi yami. Indaba nalo umntwana wakho kakhulu. Into engiconsent ngayo incusi yami. Mara bro ngiyakhuthala indoda kwamele ilwele igazi layo bro. Ungamlahla umntwana wakho ndoda. Ngamlahla. Umphandele. Uhlala umphandele umntwana. Uphanda kanzima uthi bazokutshela. Ya nanoma ungangitshelanga mina ukuthi uphanda ngani kodwa as long as imali ikhona for ukuthi uphandele umntwana wakho. Okunye nje sekuyistory uthi ya. Hayi masibonge bro. Once again bro, masibonge once again bro. Ngiyabonga bafethu, ngiyabonga nabantu beshow, ngiyabonga nabadrama. Hayi fele bro. Bafethu hayi nibonile bafethu. Ngikhulumile naye udegeli ngile kuye amarude girl bafethu ngathi umuntu enkwari ude brad uring ivar ukuthi lo mntana lo usishaya ngenkwari vele. Otherwise sikhulume naye kube neagreement, uyavume agreement bafethu. Sisipanile nibonile kusipanekile. Before I leave guys, please don't forget to like, share and subscribe on the channel bafethu. Thank you yabo.